shukrani ya nyimbo na sadaka na moyo ya 10 ya Bwana Mungu. Apate kupatia Mungu kwa ombi. Kwa jina la Yesu Kristo. Mkoze ndakarama umugezi atakurisije twongeye kubishima tubibaza ukwineza n'urukundo watugiriye ko natwe byanye ibiteko tukagira twibazima murakoze duhamikire hari benshi babyanye ko batabyitse hari benshi bageze ahacecekeye ariko twe tugushimiye ko abashize n'umwuka w'abazima ndetse n'aho twabyigiye bakomeje kutugira uturinze n'umumarira turuza tukagirana amahoro uwiteka ahagukire naho abana bawe bagushimiye kandi baraguhimbaje akira indirimbo uwiteka zizira munsi amaraso maze n'ibitambo uwiteka musabye kugira ngo n'itungo n'icya kimwe bagutuye musabye kugira ngo ubwakire mu izina rya Yesu. Abagore rero yabangisha abasezerano bagukorera musabye kugira ngo ibasezeraze mu izina rya Yesu. Naho komeza kubana natwe n'igice kiri imbere data turakikoresheje tugusaba kugira ngo ubwonko twakubone mu gice kibanza tugusabye kugira ngo n'igiheruka uwiteka tubashe kubona akaboko kawe. Naho igaragaze muri byose tubere itangira kandi tubere iherezo byose bikora uko ushaka mu mazina ya Yesu. Bwana Mungu ahimidiwe, yapewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Hapa kuna mashukrani. Mwana data mushimiye, Ndugu mushimiye ashimiye Imana, anamshukuru Mungu yuguriye amateraniro yo kuri uyu munsi ambaye amefungua makusanyiko ya siku ya leo, tukaba tuyabonetsemo. tumepatikana ndani. Ubwo nyine ari kwivuga ku giti cye, natwe twese twabonetsemo. Amesema yeye binafsi, nasi sote kwa ujumla tumepatikana. Natwe ishimwe bibyacu, Nasi shukrani hii ni yetu. ashimiye Imana rero yashoboje umwana we gusoza ishuri ya high school. Anashukuru Mungu ambaye aliwezesha mtoto wake kukomesha somo la ashuri. Imana yamushoboje, Mungu aliyemwezesha, ishimwe mu izina rya Yesu Kristo. sifa kwa jina la Yesu Kristo. Bityo rero uwo mwana we yavugaga ni Dieme, Vile vile mtoto anayemsema ni aitwaye nawe Dieme, ashimiye Imana kubona yaramurinze ku ishuri naye amemshukuru Mungu kwamba alimchunga shuleni, kandi akaba yarashoje high school. pia aliona Mungu amempa nguvu za kukomesha high school. Iyo yamushoboje ihimbazwe Aliyemwezesha apewe sifa mu izina rya Yesu Kristo. kwa jina la Yesu Kristo. Mama Olivier, Dada Mama Olivier ni icyifuzo. ni hitaji. Mama Olivier afite umwana wo gushyirwa mu biganza by'Imana. Mama Olivier anaye mtoto wa kuwekwa katika vitanga vya Mungu. Hano hari amatangazo ya Sunday school. Hapa kuna turamakanya kidogo tutakupa muda dada. Itangazo rya Ecole de Dimanche, Tangazo la shule la Jumapili, hateranye abana 62 kulikusanyika watoto 62. Bize ngo kwirinda muri byose. Walijifunza eti kujilinda katika mambo yote. Basomye Timotheo ya mbere, Walisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza igice cya 4 umurongo wa 16, sura 4 shairi ya 16, n'aba Filipi igice cya 3 wa Filipi sura 3 umurongo wa 1 shairi wa kwanza. bafashijwe na mwene data Dusabe. Walisaidiwa na ndugu Dusabe. Imana ibaha umugisha, Mungu awabariki ababyeyi bohereje abana, wazazi waliyetuma watoto materaniro ya Ecole de ndani ya Dimanche. makusanyiko ya shule la Jumapili. Abana bose bigiye hamwe, Watoto wote walijifunza pamoja kwa ujumla. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe sifa. Naho icyifuzo cya Mama Olivier ni Dusabe, Hitaji la dada Mama Olivier ya Ali Dusabe, yafite umwana w'ushitse mu biganza by'Imana, ana mtoto wa kuweka katika vitanga vya Mungu. akaririmbo k'abaririmbyi Kwa nyimbo ya waimbaji
baramuzana hano. Mtoto atamleta hapa. Mwana n'ababyeyi baze hano. Mtoto na wazazi watakuja hapa. Ashere nawe abasabire afata umwana mushyire mu biganza by'Imana musengesho. Ashere naye atasimama ili ashikalie mtoto amweke katika vitanga vya Mungu kwa nyimbo ya tulivu. Imana yawe wichechetere, Imana yawe wichechetere, ilinipasi imani ya kiparera, mulibera uwana, ayukura mchireja moka. Imana yawe wichechetere, ilinipasi imani ya kiparera, mulibera uwana, ayukura mchireja moka. Wacha tusome Mathayo sura 16 shairi ya 19. Mathayo 19. Mathayo sura 19 shairi ya 13. Maze bamuzanira abana bato ngo barambikeho ibiganza, abasabire kusubiremo. Wacha nirudi. Maze bamuzanira abana bato Wakamletea watoto wachanga, ngo barambikeho ibiganza, waweke vitanga, abasabire, awaombee. abigishwa barabacyaha. Wanafunzi wakawakemea. Ariko Yesu arababwira ati, Lakini Yesu akawaambia, mureke abana bato, acha watoto wachanga, ntimubabuze kumusanga, usiwazuie kumukuta, kuko abameze batyo maana wayo kuwa vile ubwami bwo mu ijuru ufalme wa mbinguni ni wao. Amaze kubarambika ibiganza, Alipowarudisha vitanga avayo. Amen. akatoka kule. Amen. Uyu mwana mutoya acyafite asafite kuko wari umuhango w'abizera kuzana abana imbere y'Imana. Rero natwe tugiye kumusabira umugisha Uwiteka. Turagushimiye mama wa Yesu Kristo, tugushimiye izina ryawe rikomeye, duhimbaje umurimo ukomeye, umurimo wavuze ati agati kera imbuto zako, buri kandi kose kera imbuto zako, kandi natwe tubibona n'amaso yacu bikagaragara. Waravuze ngo umuntu azabyara umuntu, none dore turi kubibona, inka ibyara inka, igiti cyera imbuto zijanye n'imbuto zacyo, natwe turabibonye. Turavuze ngo wabwe icyubahiro n'amateka byose. Ubwo wavuze ngo mubyare mwororoke, tubona ko umuntu iyo abyaye abyara umuntu nk'uko wabitegetse mu ijambo ryawe. Habwa icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dore aba babyeyi bazanye uyu mwana, babonye badashoboye kumurera utamureze, none nabo bamuvanye mu biganza byabo, bamuzanye imbere zawe. Natwe tumuvanye mu biganza byacu, tumushyize mu biganza byawe. Umwakire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mwana azakubere umukozi mwiza, uyu mwana uzamuhereze ubwenge, uyu mwana uzamuhe ubwenge bwo kukubaha, uyu mwana uzamuhe ubwenge bwo kukumenya mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aba babyeyi tubasabye umugisha, bazabone icyo kumubeshaho, bazabone icyo kumugaburira, umubyeyi azabone amashereka, igihe azafatwa n'ibibazo bagutabaza, nabo uzabatabare data. Iyi si yo duturiye ni isi y'umwijima, ni isi irimo ibyorezo byinshi. Uyu mwana tumwamaganyeho abadayimoni bose, azaba musa neza muri kugororoka, n'izina ry'Imana
urakoze data. Uyu mwana rero tumuvanye munsi y'abadayimoni, uyu mwana tumuvanye munsi y'isi mbi, tumushyize mu biganza bya Emanueli mu izina ry'umwami wacu Kristo. Ugaragare kandi wiyerekane nk'Imana, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Kristo. Amen. Umugaragu wawe atarahaguruka, tumusabye amavuta menshi, tumusabye imbaraga, ducasha abademo baje kure yacu, ingabo z'ijuru zimanukane nawe, nagera ku gicaniro tubona Imana muri we, mu izina rya Yesu Kristo. Ibice byose ubifate, uhereye ku mugaragu wawe, nurasobanura natwe turi bwumve amagambo yawe, uzukingura imitima yacu, uduhe ikirere cy'umwuka, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tunakaribisha ambaye Mungu anatumia kwa madhabahu ya Bwana Mungu. Usikie na Roho Mtakatifu. Tufikishe yale Mungu alituandalia. Kwa jina la Yesu Kristo. Tukaribia kupata maneno ya Mungu. Mungu ape utamu. Uwe na utamu. Waimbaji wa kimba yetu. Tunasalimu kanisa lote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunashukuru Bwana Mungu aliye kwa macho yetu, ametulinda, asante, ametulinda, asante. Kumbe na kuona unatoka nyumbani, unatembeza, unafika mahali hapa, yote ni ishara za Bwana. Kuona uriye n'ibyo kurya, kuona unala chakula, si ibyo kurya witeke, si chakula uliye, ukabona urabirangije neza, unaona unakomesha vizuri, karenza icyo kunywa, unakunywa, warangiza ukaruhuka, bikakugwa amahoro, unapumzika, na amahirwe ni neema. Sinzi abantu babyibuka, sijue wanaokumbuka, twari turi mu nkambi ku Kibuye, tulikuwa kambini kwa Kibuye. Umugabo umwe yararanye, umugabo witwa Gervais, sinzi niba haba mmoja alipokuwa kwa ndugu Gervais, habaye ku mugoroba ngo bicara ku meza basangiye ibyo kurya, wakachangia chakula ya jioni, igihe bari kurya akanyama karyoshye, wakati walikuwa wanala nyama, akitamije alipo ati ni ngewe ugiye, akasema naye akaenda hapo, yagendeye akaenda lote, si ibyo kurya, si chakula, ntabwo yagarutse, hakurudi, yarayiriye kera, alikula na birarangiye, kakwisha.
Muzi yuko nibyo kubishobora kubirya n'amazi. Kwamba na chakula inaweza kufariki. Nuguhumeka ukagaruka. Iyo byanze Wakati umekataa, niyo mpamvu rero dukwiriye gushima Imana muri byose. tubidi tushukuru Uwiteka waturinze Mungu aliyetulinda. tumukomera amashyi. Amen. Mukanya naingia hano ku materaniro mu masaa 5. Muda kidogo nilipokuja Niteguye hakiri kare muze kugera hano kare. nijiandaa mapema kusudi nami nifike. Nisohoka mu rugo Nilipotoka ipine gopi ntabwo byemeye. pine ikatoboka. Ndakata Kakata njyanye kubakanisha. kaenda kwenye Igejeyo umukanishi akuramo ipine biramunanira. nikafika huko Bimunanira gushyiramo pine ikamshinda. amagara madamu ntabara Nisaidie. uzufata. Uje ni Urumva yuko Satani nasikia kama agenda shetani atega imitego myiza anaenda atari Imana bila Mungu ntacyo twaba turi. hatuwezi kuwa. Uwiteka aravuga ngo Bwana Mungu anasema hivi mu ijambo rye katika neno muri lake Bibiri kwa Biblia hii waryamye anapolala nta n'umwe waba. ukilala mwenye ataishi. Twese twashize Sisi sote ahunikiye gatoya gusa. tunasinzia kidogo tu peke yake. Uwiteka rero atubereye maso. Mungu anakesha kwa ajili Izina yetu. rye turihabwa Jina icyubahiro. lake Nishima cyane cyane iyo ngeze imbere y'Imana sana ninapofika kandi nkishima Bwana katia nashukuru nkashima Imana buri gihe cyose wakati yoyote kuko yaduhaye kwa sababu iyasambu alitupa kanisa. iyasambu imeze nk'iziwacu, iyasambure idatanye itari kure y'iziwacu. Ni ukuvuga ngo twebwe n'ab'iwacu tuba tumeze ariko ntabwo byabateye ibyishimo. Hano muri Amerika umuntu uzasuzugura kuza hano Mwenye atazarau kuja mahali kwinjira hapa muri aya materaniro kuingia akavuga ati njye ntabwo nzatera, anasema mimi sitakusanyika, muzamwihorere. achana na yeye. Mwari muzi ko abantu bari mu yandi masiteti Mnajua kwamba wenyewe wako ndani state babuze mengine uko babigenza, walikosa ya kufanya, babuze uko babigenza. walikosa ya kufanya. Iyo ubuze uko wabigenza rero walikosa ya kufanya, isi yo ntiburi kukugenza. ulimwengu wayo haikosi jinsi ya kufanya. Muri kubyumva? Unajisikia Sinzi ko muri kubyumva ayo magambo. kama unaelewa Iyo ubuze uko ubigenza unakosa isi yo ntabwo iburi kukugenza. ulimwengu wayo haikosi Ni cha ukuvuga ngo kufanya. Abanyarwanda baravuze ngo Wanyarwanda walisema hivi, umuntu ayoba akayira mtu anapotoka bari njia, kwinjira mu kandi. wakati Isi anaingia, yo rero ibigutegereje. lakini ulimwengu wayo Hano ina hantu turi rero, nafasi tulipo. iyi si turimo, Ulimwengu tunayo isi y'umuriro cyane, ni ulimwengu wa moto, harimo abadayimoni kuna mapepo benshi wongera uvuge ngo ni benshi. wengi. Imana yaduhishe mu ijambo ryayo, Ametuficha iyo Mana yarakoze. Uwabumura amaso, uwakingura umuryango ukareba umuriro uri mu isi, naangalia moto ulio ulimwenguni, wabura ahantu. unaweza kukosa nafasi ya Amen. Uwiteka rero yongere ashimwe, yongere ashimwe kuko yaraduhishe. Umuririmbyi we yaravuze ngo yaratwimanye. Amen. Yaratwimanye pe, Imana, yaratwimanye. ametuimana Iyi si rero uko bimeze noneho ibigezweho, yenye nafikiwa nk'uko umuhanuzi yabivuze kama vile nabii alivyosema hano muri Amerika. hapa Sinzi Marekani. niba mubizi, Sijui kama mu byo umuhanuzi yavuze, kama yale nabii aliyoyasema, mu bizatuma, mwenye mu itawacha bimenyetso byo kugaragara k'umwami wacu Yesu ya Kristo, kuonesha mu bimenyetso by'uko umwami wacu Yesu Kristo ari hafi, yetu yu karibu, harimo ibimenyetso bizaba mwa kino gihugu. na alama zitakuwa katika nchi hii. Murabizi Unajua
ibyinshi mengi bigenda bisohorera mu buyobozi bwacu, yanatimia katika mu viongozi bategetsi bacu. ndani ya watawala. Abo rero nabo bari mu bantu Wale nao wako katika watu bagomba gusohoza wenye ubuhanuzi. watatimiza unabii, Rero mu biri kwihutisha ubuhanuzi, wenye yanaharakisha unabii ikintu gihari ubu ngubu yaliyoko iyi leo. Bibiliya muri kubona Biblia hii unayoiona bagiye kuyihindura. wanataka ibadilisha. Bamaze iminsi bari mu nama, Walikuwa katika biri guteganywa yuko iri sezerano rishya bashaka kurikuraho ryose, jipya tatolewa cyangwa se bagashyiramo ibindi. au wanaweka mengi. Ahari kuvuga data wa twese bakavuga mubyeyi wa twese, Fasi kunasema mama kugira ngo wa sote, bishyigikire mzazi wa sote, babatinganye babazenguri bagenda biga. wasaidiane wale. Ngo mbese ngo ni inganizi, Ni kusema ni ukuvuga ngo ibyo nabyo biri mu bintu yale yote ya bigomba Mungu, gushyitsa vitu yenye natimiza ubuhanuzi, nabii biri kugutegura, yenye biri kugukangura kuandaa na kugira ngo urusheho kwegera Imana. pate nguvu ya kusogelea Mungu. Bibiliya Biblia bagiye kuyihindura. wataibadilisha. Mu minsi iraza Siku zijazo nta muntu uzaba wemerewe gusoma isezerano mwenye rishya. atakuwa nakubaliwa kusoma agano jipya. Mubitekereze muri iyi minsi, Ngojeni katika nyakati bamara hizi, kubisinya wakicha saini bizajya mu icapiro, itaingia kwenye hanyuma babihindure. waibadilishe. Umuntu wese uzasoma isezerano Kila rishya, yote atasoma agano jipya, itegeko bazashyiraho amri wataiweka bizamuhana. itamwazi. Ibyo biri guhiga abantu n'abapagani. Agano Bibiliya iravuga iti Biblia yasema nini hivi, ngo nibyo bibaye, ukiona yale yakiwepo, zararame mutumvire. kazeni macho yenu mbinguni. Hari ibigiye kuba rero Unaimia nataka kuwa tuzabonesha amaso yacu. ili tutaona na macho Ni yetu. ukuvuga ngo nta buyobozi bubaho Hakuna utawala uliopo butagomba hano mwa kino gihugu. ndani ya nchi hii. Buri wese agenda ashyitsa Bila yote naenda natimiza intambwe ye hatua yake mu buhanuzi. Umuhanuzi ndani yavuze, ya nabii ya unabii. umuhanuzi yabonye aliona kino gihugu nchi hii kiri kuyoborwa n'umugore. inaongozwa na Sinzi mwanamke. niba nabyo ibyo tubitegereje. Sijui kama yale nayo Kuvuga tunaingojelea ngo ibyo turimo rero yenye tunayo sasa, tugenda dukandagira mu biri gusa. tunaenda tunakanyaga ndani ya yenye anatimiza. Kandi rero ikibazo gihari, Na tena swali lililo turasinzira. na tunasinzia. Biraba bizajya biba muri telefone mu bibona, nushaka n'amakuru uzajya ubibona. Naiona katika vipasha habari. Ni ukuvuga ngo mu minsi iraza Siku zijazo abafite amabibiri y'amapurikasiyo muri wenyewe wako na Biblia ndani ya simu watatoa. abapasitoro b'abanyamadini Mapasta wa madhehebu barabasubiza ku ishuri. watawarudisha masomo. Uzabyanga Mwenye atakataa azemererwa kwigisha. hata kubaliwa kufundisha. None wewe utandukanye nabo, Sasa wewe mbona unatengana na wao? Unajiambia nini? ako kantu ndakakubika Kale katu na kugira kuwekesha ngo ugire icyo wakora. uwe na Niba ntacyo utegereje gukora, kiwa hakuna cha isi kufanya. yo iri kugenda Ulimwengu intambwe ku hayo yindi inapiga hatua moja kwa Imana moja yavuze. kwa yale Mungu aliyoyasema. Amen. Ko mugize ubwoba, Mbona mnaoga? ko mugize ubwoba, Mbona mnashika? hari n'ibindi bizaza bikomeye Na kuna mengi yatakuja biri kuguhiga, biri kugushaka, yanayo kuwinda biri na kukubwira ngo ambara, nakwambia kenyera, ukomeze. vaa na uwe nguvu. Niba wari wakenyeye buhoro, Ikiwa alikuja wongere ushyireho umukandara. Daniyeli we akimara kubona urugamba rumwegereye, Bibiliya iravuze yakuye ku gusenga rimwe asenga kangahe? mara ngapi? Imbaraga yazikuye mu masengesho. Nguvu alitoa katika maombi. Icyumweru kiri gushira udasenze, Wiki inakwisha kwezi bila kudashira kuomba. udasenze. Wiki inakwisha Nusenga uko byaje, ikiwa utaomba azaba ari amatakira ngo itakuwa ni muze amatakira ngo
Nicyagiye uri gutabaza umuntu kandi atari gutabara. Yaragutese mbere ngo bitegure hakiri imbere. Amen. Yaguteguje hakiri imbere ngo bikore ubone imbaraga y'intwaro wanga kubikora. None ugiye mu matakirano. N'abana zaba kigutabaye. Imbaraga tugomba kuzibona. Amavuta tugomba kuyashaka none. Umwete tugomba kuwugira none. Gusenga tugomba kubigira none. Muzi agasimba kitwa ikimonyo. Unajua siafu. Ikimonyo kizuke. Siafu inajua Biblia ikivuga iyo ari igihe kizuba wakati ya jua iratekereza kikavuga ati wazia inasema uyu mudamara ruhari hari igihe kizagera haba iminsi none icyo ngiye gukora ni igiki reka mbe nihunikira nibikira amavuta nibikira ibyo kurya saba imbaraga saba amahoro saba umwete sabe kubana na mwete turaba tutabana mama tutakuwa mimi na maneno tuseme mmoja niba baba bari kutwirukaho tuzavuga tutaongea tuvugane none tuongee nk'abantu dukundane none turaba turi kurebana nabi hano tutakuwa tunaangaliana vibaya hapa hapa tunakula kiasi tukarya tunakula tunalala nihajyaho umuyobozi kavuga kwenda kiongozi sinzi abantu ba kera bari muri Afrika abazungu wenye kwa katika Afrika waruha hakuna abo bantu barashaje cyangwa bari muri Afrika wale walizeka babahaye amasaha 20 waliwapatia saa 24 igihugu cyacu ndani ya nchi ya kwetu. Wari ufite imodoka mwenye alikuwa na gari yenda ya drive agera mu Uganda muri drive akaenda Uganda yarakize ule alitokoka. Ni story zagiye ni story yenye iliwahi kuwepo kuko jewe nikababwira ibyo njya ndeba na yenye naona ni ishara ariko bidakwiriye kumbera umudamara yenye haiweza kukuletea kukaa kitabu. Ntabwo nari nzi yuko nagera hano. Mimi sikuwa najua kwamba naweza kafika. Wari ubizi? Ulikuwa unajua? None icyakugejeje hano. Sasa yaliyokufikisha mahali hapa kitamusubizayo mu masaha 28. Vipi kama akiweza kurudisha hapo kwa mugatekereza nani? Ile mambo mnaiwazia. Uriya Mungu akugiriye mpuwe. Ule mwenye alikuwa na neema zako akakuleta hapa. Kivipi hawezi kurudisha huko? Mujya mugatekereza. Mnawazia akunda kababiki. Yale na wawekesha. Yewe mwana uri kudamara. Mtoto mwenye kaa kitabu. Ababyeyi ba. Unadharau wazazi wako. Murira mu ndege imwe. Kesho utania katika avyo moja. Yewe mwana uri kwifata nabi. Mtoto mwana shikamata vibaya. Hari ibihumbi magana ibihumbi bibiri. Kuna wakimbizi 2000. Ngiye kuva byarageze Ubwongereza. Yenyewe yatatoka Uingereza. Zikajya mu Rwanda. Watawakimbia watawarudisha Rwanda. Aho wowe wavuye. Wataenda fasi wewe ulitoka. Babavanye mu Ubwongereza. Wanawatosha katika Uingereza. Uri kureba kwisi imeze nta mabazi dufitiye na hivyo hakuna rehema. Kugira ngo mwibutse nataka wewe kudamara usikae kesho nesho ubundi bintu bishobora kesho hino mambo itabadilika. Imana bamugisha. Mungu awabariki. Kuna akabatera ni yani nawaonyesha ni mengi. Bo ejo twari kwiganira. Jana tulikuwa naongea jambo jali neno yanayosema Imani ya Mungu ni ya binafsi. Amen. Ngo bisabye kubivuga cyane. Si kwa kuisema sana. Bisabye gusaka. Si kusema
iby'Imana ya Mungu ni iby'umwihariko. ni ya binafsi. Sinzi niba hari umuntu ushobora kureba, Sijui kama kuna mtu mtaangalia nyuma. Ejo Kesho urebye inyuma, ejo ntabwo uko tungana ariko tungana. kesho tulikuwa haina vile Abandi tunavyo bantu leo. baje, Kuna wengine wamekuja, wenda bari bagiye mu mirimo hao walikuwa wameenda ndani ya kazi, cyangwa se bari basizwe ku bushake. hao walikuwa wameshinda kwa Impamvu kwa ibitera, makusudi. impamvu nta yindi, Hakuna ingine sababu, ni kwa sababu ni ya binafsi, niko iby'umwihariko. ni ya binafsi. Nari mwabona abantu bahagurukira rimwe bose bagahita bahagurukira icyarimwe, Niwahi kuona watu wenyewe bakaza kwihana hasi, wanakuja kutubu hapa, ujya kubona ukabona ngo unaona mmoja agapfukamye hasi, anakuja apiga magoti, undi akavuga ati, mwingine anawazia naye anakuja, undi akabaraza ati, na mwingine baraje hano. anakuja. Muzi icyo kintu gituma bahaguruka? Unajua kinachosababisha kusimama Ni akantu k'umwihariko. ni kitu ya binafsi. Amen. Ndi kubivuga gakeya Nasema kwa ariko machache, birakomeye. lakini ni magumu. Umwihariko ufite Unafsi unayo ni utuma ndio ufata inasababisha umwanya wo kwiyiriza ubusa, unakamata shabaha ya nta kushinda biryo wabuze, bila chakula, nta n'imyambaro wabuze, nta n'amafaranga. bila kukosa pesa, kwa sababu una nafsi. Umwihariko ufite Binafsi unao niwo ushobora gutuma, ndio inayoweza acha ushobora kuryama nijoro, unalala usiku, waba uryamye unapolala ukaryama nka Yakobo, unalala kama Yakobo, agiye kuryama nk'abandi, anaenda lala kama wengine, ariko ahantu aryamye lakini fasi anapolala yagiye kwikanga alienda shtua, ngo abona aryamye ku irembo ry'ijuru. analala katika Kubera iki? Kwa ari iby'umwihariko. kwa sababu ya binafsi. Wowe ushobora kugenda ukaryama hariya Yakobo yaryamye, Unaweza kaenda kalala hapo Yakobo alilala ugira icyo ubona. na utapata kitu. Muri kubyumva? Nasikia. Ushobora kugenda washaka Unaweza wahamara ukaenda, icyumweru unaweza kamaliza ukamara bibiri, Unamaliza. Yakobo we yaraharyamye, Alilala hapo. amarembo y'ijuru Milango ya ahita akingukira harya. hapo ikafunguka. Wowe ushobora kwamara Unaweza n'umwaka, kamaliza hata mwaka hapo. yahamaze ijoro rimwe, Alilala hapo ugira moja, ikintu wabona. lakini Uzi ngo ikibiteranije ile inasababisha ni ipi? ni iby'umwihariko. Ni ya binafsi. Duhaguruke tujye mu magambo Tusimame tuingie katika maneno aho tutari bubatinze, basi hatutawakauliza iminota myinshi cyane na dakika chache, turabizi ntabwo tubakeneye. sisi hatutawakauliza. Reka dusome Tasoma Yohana Yohane ibice bibiri sura 2 wa mbere shairi ya kwanza kugeza ku wa gatanu. tutafika Ibihangano twabaye n'inkorora, tasubiri ah, cha kikohozi. sinzi kubera nabaye hanze cyane kubera kariya kabazo, Kwa sababu nikawa nje sana, kwa sababu n'umuyaga yo hanze n'imyuka ntabwo ari byiza. na pepo ya nje Eh, sio nzuri. some Yohana ibice bibiri umurongo wa mbere Yohane wa gatanu ahabonye ahasome. Yesu bamutora mu bukwe, nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigereranyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore aha. Turicara. tutakaa. Undi nawe yihute Mwingine naye aharakishe. adusomere, nta hantu harehare ari busome,
basi parefu atakapokuwa ngo asome abami ba mbere. wafalme wa kwanza. Uzi gusoma byihuse nka Gideon niba yahabona, Kama Gideon atapata hagira uhihutana abami ba mbere wafalme wa kwanza ibice 13 shairi 13 umurongo wa mbere shairi ya kwanza ageze ku wa 20 atafika ya 24 dusome na 7. dusome izina kwa Kristo. Bukeye haza umuntu w'Imana uvuye mu Yuda, aza i Betelehemu azamunisha mu ry'Imana. Ubwo Yerobowamu yarahagaze ku gicaniro yose imibavu, atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, wa gicaniro we, Uwiteka aravuze atya ngo, mu nzu ya Dawidi hazavuka umwana witwa Yosiya, nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro bashya kosereza imibavu, kandi kuri wowe niho azatwikira amagufwa y'abantu. Uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati, iki ni cyo kimenyetso Uwiteka atanze, iki gicaniro kiri busadukemo kabiri, ivu ryacyo riseseke. Nuko umwami Yerobowamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avuye ku gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati, nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yaramutunze kuranyunyuka, bituma adashobora kukugarura. Igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo riraseseka, nk'uko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri, agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, inginga Uwiteka Imana yawe unsabire ukuboko kwanjye gukire. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka nk'umwami nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'uwo mwami kurakira gusubira uko kwari kuri. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi ugororere. Uwo muntu w'Imana abwira umwami ati, nawampa igice cya kabiri cy'ibintu byo mu nzu yawe, ntabwo twajyana iwawe, sindira ino, kandi simpanywa n'amazi, kuko ariko ijambo ry'Uwiteka ryanyihanangirije ngo, ntugire icyo urya, ntunywe n'amazi, kandi ntuzubire inzira yakuzanye. Nuko aragenda asubira indi nzira, ntiyasubiza kuyinyuramo ajya i Beteli. Icyo gihe hariho umuhanuzi w'umusaza i Beteli, umwe wo mu bagaragu be araza, amurondorera ibyo uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli uwo munsi. N'amagambo yabwiye umwami bayabwira se arabaza ati, aciye iyihe nzira? Kandi abagaragu be bari babonye inzira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda yaciyemo. Se abwira abahungu be ati, nimushyirire amatandiko ku ndogobe. Nuko bamushyirira amatandiko ku ndogobe, ayigendaho. Akurikira umuntu w'Imana, amusanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera. Aramubaza ati,
mbese ni wowe wa muntu w'Imana waturutse i Buyuda? Nawe ati ni njye. Aramubwira ati ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramusubiza ati sinemererwa gusubiranayo nawe ngo tujyane iwawe, kandi ino aha sindi busangirire nawe ibyo kurya, simpanywa n'amazi, kuko nabwiwe n'ijambo ry'Imana ngo ne kugira ibyo kurya cyangwa kunywera amazi aho, kandi ngo sinzasubire inzira yanzanye. Nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika atumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati jya kumugarura mujyane iwawe arye kandi anywe. Ariko yaramubeshaga. Nuko asubiranayo nawe, bageze iwe ararya aranywa. Bakicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo umuhanuzi wamuhanuriye, atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati umva uko Uwiteka avuze ati ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe yagutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije ukinywera kandi yarakubujije, nuko rero umuramo wawe ntuzagera mu gituro cy'abasogokuruza. Nuko uwo muhanuzi bagaruye amaze kurya no kunywa, wa wundi bamugaruraga amushyirira amatandiko kuri ya ndogobe. Aragenda ahura n'intare iramwica. Intumbi ye irambarara mu nzira, indogobe ihagarara iruhande, intare nayo ihagarara iruhande rw'intumbi. Nuko abantu bahanyuze babona iyo ntumbi irambaraye mu nzira, babibwira aho mudugudu aho uwo muhanuzi w'umusaza yabaga. Uwo muhanuzi wamuhanuriye mu nzira abyumvise aravuga ati ni wa muntu w'Imana utumviye ijambo ry'Uwiteka. Nicyo gitumye Uwiteka amugabiza intare iramutanyagura iramwica nk'uko Uwiteka yamubwiye. Aherako amen. Uwiteka Imana aho umugisha Bwana Mungu abariki neno lake izina Yesu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kapinginde nene data kumbuka Asini Uwiteka Mana idukunda kandi ushobora byose, tugushimiye ko turi imbere yawe n'ijambo ryawe rikaba risomeye mu matwi yacu. Uwiteka, muri iri jambo turakwinginze kugira ngo udukure ibyoka byacu by'uyu munsi. Tegura imitima yacu nk'ubutaka bwiza, kandi ijambo ryawe rigwemo nk'imbuto nzima. Umugaragu wawe ugiye gukoresha umwambika imbaraga amusiga amavuta. Uwiteka ntaba ari we, ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icyubahiro. Udukure mu kirere cy'umubiri tuya mu kirere cy'umwuka, utugoteshe imbaraga zawe, kandi tuneshereze imyuka mibi dayimoni yatuma tudategera amatwi amagambo yawe. Byose tubikwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Muwe mnakubali tuwabariki kwa sababu ninyi ni watoto wa mfalme. Ninyi ni watoto wa mfalme.
abana b'umwami barumva. Watoto wa mfalme wanaheshimiwa. Ni ukuvuga ngo abana b'umwami, Watoto wa mfalme ibyo barya, chakula chao, ibyo barya, ibyo kurya barya, chakula wanaoikula bitandukanye n'iby'abandi. yatengana na ya wengine. Amen. Imibereho yabo, Maisha n'imyifatire yabo na tabia itandukanye zao n'iy'abandi. inatengana na ya wengine. Amen. Yenda se dushobora kwihuta Tunaweza kuharakisha kubera ko umwanya kwa sababu nafasi tunayo ni kidogo, turabizi ntabwo tujya tubatinda. na tena hatuwakawizi. Nihagira urangara gatoya Mwenye ataangalia pembeni turashituka kidogo, twahavuye. tutashtuka na tumekwenda. Dusome amagambo y'Imana Tunasoma maneno ya Mungu hano mwakira igitabo ndani ya kitabu hiki ibice bibiri, ya Yohane sura 2 umurongo wa mbere shairi ya kwanza kufika ya 5. Ni wakati abigishwa wa mitume bari ahantu mu kirori, walikuwa katika sherehe. hanyuma igihe bari Wakati walikuwa ndani ya sherehe, ibyo kunywa bari kunywa vinywaji ikakwisha. bibashiranye rero Ilipokwisha hiyo vinywaji yao, wakakosa cha kufanya. namwe mubyibaze, Nani jiulize, twatumiwe mu birori, tukiwa tumealikwa katika sherehe, hanyuma cyagiye biba bishyushye, wakati iko mukumva ati yewe ziko bishize, unasikia kama inakwisha, bigenda bite? inakuwa vipi? Buri wese atangira kuvuga, Kila yote anaanza sema, sibyo? si kweli? Buri wese atangira kuvuga, Kila yote anaanza sema yenda se byashize hari abatari bamwe, imekwisha na bado kuna basiriwe hari abagikeneye kunywa. imekwisha na kuna wenyewe wangali wanahitaji Ko kunywa. Bibiliya iravuze ko bari abantu benshi, Biblia inasema walikuwa watu wengi. Sasa ko bishize tubigende. mbona inakwisha, itakuwaje? Haguruka umuseri, Kukasimama dada mmoja, ati nyamara nzibaza, mimi najua siri. uyu turi kumwe hano, Huyu mimi tuko naye hapa. hano hari umwana. Hapa kuna Abisho bajya bagati ni bora hano. hapa kuna mali. Hapa kuna kitu kabisa, msiwe na shida. Msiwe na shida. Abantu bose batangira kongorera. Watu wote wakaanza zozana. Umudamu tukiye ngo hano hari Hapo kuna mama anatuambia Mungu alipora. hapa kuna kitu mtu anaweza kafanya. Habari kaenda biratambutse igeze kuri Yesu, ikafika kwa Yesu. ahitavuga ariko Ndio akasema hivi, abasere wadada bahuriye hehe no kubwiriza? mnafutania wapi nafasi hapo? Yavuze ati mugore Bibi yanamwita mama, hakumwita kuko mama, muri kwa message sababu katika neno mama Neema ari mama, mama Neema nikiwa ni mama, kwita mama Neema ni kukuita mama na Neema mazina yawe. na mazina. Iyo uhagaze hano Wakati asimama ntabwo hapa, wavuga wajya gusoma ishimwe hautaenda soma shukrani, message itandukanye kwa n'ibyiza, sababu neno inategana na ulimwengu. tugiye gusoma ngo mama Neema Tunasoma mama Neema, hapana, ni izina ni ryawe, jina yako, kuko uw'Imana izi kwa sababu Mungu anamjua, no mwiza anamsema na abo ndani yakihamagara bose wote aliyewaita, iramuvuga anamsema mwene runaka mtoto fulani utuye hana anayekaa fasi fulani ndagushaka. na kutafuta. Iyo yajyaga gutuma abahanuzi Alikuwa anaenda tuma manabii, yamuvugaga mu anamsema nzira, kwa jina. Yesu nawe aravuga, Yesu naye akasema hivi, amutera gakondo, akamtia kitu, ariko lakini gore bibi, winjira mu byo kubwiriza. unaingia katika kazi ya kuhubiri kivipi? Yari yitakumye rero Alikuwa agatuza amefaa kabisa, ari hano ibyo ababwira mubikore. atawaambia muyafanye. Twebwe abasere ntibabwiriza, Sisi kwetu na wadada niba hari wahubiri, n'ufite uwo mwuka kuna ashingwe, mwenyewe iko na ile roho akemewe, ono de Jesu ashingwe umwuka w'abapagani. hiyo ni pepo ya wapagani. Amen. Twebwe ntabwo turigira. Sisi sio zebo. Niba hari umusere munubwiriza Ikiwa simuzi, hapa kuna dada mwana hubiri, mimi uwo sijui. mwuka ushingwe muri iri teraniro, Hiyo pepo
ishindwe. niba kandi anahari Ikiwa yupo azaze tumusenge, aje apige magoti na aombewe. amen. Amen. Twebwe Bibiliya imyizerere yacu, Imani yetu, igihagararo cyacu, msimamo yetu, nta musere wemerewe kuvugira mu iteraniro. ndani ya kusanyiko. Iyo ni ndakorwa. Hiyo kabisa. Hari ibintu twizeye ushobora gukoraho bano bagabo bose bagahita bagufata mu maboko, mu mashati. Aba barakarishye, Hawa wako makali. ntikajye kubona bitonze Usiwaone wana ukandagiye ku ijambo ry'Imana, kanyaga katika neno la Mungu. wamusuzugura ku byawe, Unaweza ukamsema ariko kwa ku yako, ijambo ry'Imana lakini kwa neno nahita mubona icyo unaweza kusobanura. kaona ni wao ni wana. Azagira umusere witote Uwe dada wa kushukuru wa kusimama. wembo neretswe ngo nabonye wabonye iki? Ibyo wabonye bizane hano, tubone ko ari byo, tubishyire kuri Bibiliya. Nibusanga atari byo urapfuka. Niba ari byo tuzabyemera, niba atari byo uzaba wavanye. Amen. Hanyuma rero kandi niba yaranavuze mu ndimi zindi Ikiwa nisema katika ukabyitara bwangu akasema gore bibi njyewe mimi n'ibya data na ya baba bihuriyemo tunakutania ndani kivipi? yarengeje Hakuongeza mengine, yaraceceka alinyamaza. Akanyamaza akasema cyaribuze kubabwira atakachokiwaambia ili ukitende. ako kajambo ni keza, Kale kaneno ni kazuri. Amen. nawe yavugaguzwe, Hata alisema nawe yavuze amagambo hata alisema maneno mengi, ariko arakanura lakini kuna kitu yeye aliweka. cyaribuze kuvuga Atakachokisema chote kandi agira n'umutima. ninyi mkitende. Ako kajambo ni keza. Kale kaneno ni kazuri. Yakubiswa kabando Alipigwa ariko lakini anagakocho akakasema. kuko uzimambo yabivuze, Unajua iliyosababisha yarazoyize iwaje, alikuwa anajua maana ya Mungu. yarazi imbaraga ziri Alikuwa muri anajua yarazi cyaricyo kandi yarazi uwo bari alikuwa kumwe. anajua imeo kwa pamoja. Amen. Hanyuma Baadaye umwana hiyo nafasi mesaje yahise ihabwa nyirayo, neno ilipewa mwenye nayo. arambwira ati Akamwambia ngende murenge imbere mwende chote maji, mushyiremo amazi. muweke maji ndani ya mitungi. Iyo yahageze Wakati amefika amazi arahinduka, maji yanabadilika. iyo yahageze Wakati amefika ahari intege nkeya hinjira imbaraga, apfa kuba yahageze. ilikuwa tu amefika. Muribuka igihe yageze kwa Lazaro, Unajua wakati alifika kwa Lazaro hari amarira, ilikuwa kilio, hari umuborogo, kuna maombolezo. Bibiliya iravuga yari amaze iminsi ine, Alikuwa na siku 4. amaze iminsi ine. Wakati mtu Umuhanuzi w'ukuntu ari kumuvuga nabii anaposema ari kuvuga ati aho hantu hiyo fasi nta byiringiro byari bihari, hakuna matumaini tena. kuko iyo bamaze gushyingura Wakati wamezika, kiba gikurikiyeho anafuatilia ni ugukurikira. ni Umuhanuzi ari kuvuga ati anasema ni naho nabimenye, ntabwo nari mbizi. hapo nilijua. Umuhanuzi yaravuze ati Nabii alisema hivi, uwo muntu yari yabuze. ule mtu alikuwa ameoza. Aranavuga ati Akasema umuntu yapfuye wakati mtu anakufa, urugingo rubanza kubura rwa mbere. Umuhanuzi wabivuze ni amazuru. nafsi yenyewe inaoza mbele. Aya mazuru turata Hii mapua yetu na onesha niyamura bwa mbere. yenyewe inaoza mbele. Buriya ngo ni muremure ngo ni mwiza, ibyo ngibyo ribura bwa mbere. Hiyo ndio inaoza mara ya kwanza. Nushaka ugere mu rugo ugire ugeze uri mwiza, ariko umuhanuzi aravuze ati Nabii anasema izuru kuwa nibyo ribura ndiyo bwa mbere. inayooza mara ya kwanza. Muzimamu Unajua inasababisha nini? akiza kipa mu izuru. Hakuna kizuri kinachotoka katika kuwa.
waba muremure, uwe mrefu, warigira rihagaze, warigira rimeze utya, uko ryaba rimeze kose, nta cyiza kiba, nta mpamvu ibamo. Iyo mpamvu naryo hari ibyo inayoza mara ya kwanza icyo kivuyemo. Bo reka twihutire kuri sishi, ngoja turangiza tutaragera kuri sishi. Inawezekana tamaliza na watu wafuta kwa sije. Na sije yetu inasema abo kwandika mu yangi wa kuandika muandike. ni ilikuwa Nasema kwizera imani ni kutenda. Kwizera Imani kujyanye n'imirimo, ni kufuatana na kazi. uko wapigira kose, Utetemeke kivipi, uko waba umeze kose, hata uwe kivipi, nawe wabwiriza imisozi igatitisha, milima inatetemeka, tuzakumenyera ku mirimo. utakujua kazi zako. Buriya musore ni mwiza, Dada ni mzuri, rwasokoza neza, anachanwa vizuri, usanga akeye ngo niyo yambara neza. anavaa vizuri. Urebe imirimo ye rero. Sasa Amen. Kwizera imani kujyana n'imirimo. inayofuatana na kazi. Hanyuma rero Baadaye nakunze aya magambo, nimependa maneno Mwami Yesu Bwana Yesu bamaze kubabwira alipowaambia nabo bya bindi yale kugira ngo imirimo igaragare, nabo barakoze, nao kuko bari bamaze kubwirwa ijambo, wameambiwa neno, bari bamaze kubwirwa ijambo, wameambiwa neno cyageretseho lilifuata ni matendo. bavoma amazi, Wakashota maji ni mu mirimo ndani ya kazi, turi kumwe, tuko pamoja. kuvoma amazi Kuchota maji ntabwo ari ukwicara sio kukaa tu peke. byumvikane, hataza kugira umuntu wirusha akavuga ngo kwicara hano ngo tukakureba isura tugakoma amashyi ubwo nibwo busere. Kuvoma amazi Kuchota maji ugasuka mu bibindi ni ugukora. Amen. Ariko atari yahagera, lakini baada kufika walikuwa wamesikia neno. iyo wumvise ijambo, Wakati unasikia neno, ikurikiraho urize. inayofuata naamini. Amen. Amen. Kumva ijambo, Usikia neno, iyo ni intambwe yanjye. Hiyo ni hatua ya Yabaye kwanza. dufite itaburo tuba tubyaye. Iya kabiri ni Na ukwizera, ya pili iya gatatu ni ugukora. kutenda. Icyo nicyo kiranga ubukristo. Hiyo ndio inaonesha Ukristo wa kujaa. Amen. Na Biblia iravuze, Na Biblia yasema hivi. twasoma Tusome Luka ibice bitanu. Luka sura 5. No, reka dusimbuke tujye kuri Yakobo ibice 2 umurongo wa 14. Yakobo Turebe uko kwizera uko kumeze. sura 2. Yakobo ibice 2 umurongo wa 14 kugeza kwa 26. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera Komeza. nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko Oya rekera enda buhoro. Mbese bene data, wa ndugu, nanjye reka mbabaza. nami niwaulize, Mbese bafrere, wa ndugu, namwe basere na n'abafrere, ninyi wa dada zetu, byavura iki? inaweza maanisha Byaba bimaze nini? iki? Ina maana gani? Tukubona mwari notera, Ukiwa ndani ya kusanyiko hili, sokoza neza ukamba, ukichanua vizuri na ukaberwa, unaona ariko vizuri, ntacyo umaze. lakini hauna kitu. Subiramo hasome. Mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Warabatijwe, Ulibatiziwa vizuri, warizeye good, uliamini vizuri, wambara neza unavaa vizuri, ibyo ni tayari byiza. yale ni mema, Nubaha ijambo intambwe ku yindi,
iyo bakubonye babona umusero gihagarara zori zabo dada vizuri, tujye mu mirimo, twende katika kazi. tugiye mu mirimo, Tunaingia katika kazi. reka mbabwira kandi Ngoja niwaambie kitu kimoja. ugiye muri kampani Ukienda ndani ya kampani, uhagarara gusa ukazajya uzerera, unasimama tu unazunguka, unazurura, ese mumbwire baguhemba watakulipa. icyo bakora ni iki? Yenyewe watafanya nini? Watakwambia genda kwando nenda, nenda, na nenda. baji bakayifunga Na baji wanafunga kuko icyo kwa bakeneye sababu kuri wowe wanahitaji ni kwako imirimo. ni kazi. reka mbabwire Ngoja niwaambie, hariho abantu bari hano basezerewe kera. kuna wenye wako hapa walisha agwa. abo basezerewe mbabwire ukuntu Wale basezerewe. wenye waliagwa iyo asenze nta mavuta ngo wakati anaomba hakuna mafuta. iyo uko yamera kose Jinsi atakuwa kote, nk'uko riri aho ngaho gusa yeye ni mtu yuko hapo tu. uwo nguwo Ule. naho yarwaza ntibamusengera ngo abana bakire. hawatamwombea watoto wapone. izi impamvu ni iyi. Unajua Amirimo akora. hakuna kazi. iyo bamurebye babona ari umuntu uri aho gusa ariko nta mirimo. Hakuna kazi. mumbabarire Nisamehe. bibiri y'ibivuze Ni Biblia. twari kwasoma hose reka mbahereze undi murongo. Ngoja niwaoneshe ingine cha soma hivi. Maraki ibice 3 umurongo wa 2 kugeza kwa 12. Sura 3. twihute turasubira hano hantu twasomye inyuma. Tarudi hapa. Maraki ibice 3 umurongo wa 8 kugeza kwa 12. Tunasoma mstari wa Yesu Kristo. Mecha Mbese umuntu yakwajyana mbese umuntu yakwima Imana ibyayo, ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti, twakwimye iki? Mwanyimye. buretse buri wese afite icyo kibazo araza ati baririmba Anakuja, anapoimba naimba. nanjye naje mana Nami nimekuja mana ureba umutima benshi niko bavuga naangalia moyo. naje uwo wese nyamara ajya muri kampani Anaenda naye kampuni, uri kumva nasikia ifaranga akarishyira hamwe pesa anaweka uko hapa. bibiri yivuze. Sikia jinsi Biblia inasema. soma murahumva igisubizo cyayo. Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo, ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti, twakwimye iki? Arasubiza, mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo. Imana ishaka amafaranga. Unajua kama nataka pesa, nami nimeshangaa. Imana ikeneye imirimo koko. Mungu anatenda kazi Imana kweli. ishaka amafaranga yawe. Mungu anataka pesa zako unazo. Zimwe mw'icumi n'amaturo. Moja akunywa sadaka, unazani hii mavazi, N'amagambo se. unazani maneno. Oya ihumurize maze uvuge ngo umutima wanjye Mana Mungu kabisa, nguyu ndabuzanye. angalia Mungu unaeleta. Kandi ukuyemo wahita ugenda. Kandi akitoa utaenda lote. Oya uyihereze. Ipatie. Aho ujyana. Mimi nakuja Maze ipeleke. iruca imufashe. Itoshe na Reba ko ikabata. turongera kukuba. Uone kama tutakuona tena. Naje Naja Mungu, moyo wangu wote kabisa unaujua, ariko amafaranga lakini pesa iko kwa banki, nimeweka kesha, sitakupa. Unajua shida ninazo, uza mapire unajua kabisa ninazo ni mengi. ayiwe soma asome byose ni ibyacu. Nyamara murabaza muti, twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo. Muvumwa wa muvumo, kuko ishanga ryose uko mungana mwanyimye iryanjye. Iby'Imana Ya Mungu ni ukuririmba mu mwuka. ni kuimba kwa kelele tu.
iby'Imana buhino gutera indirimbo Ya Mungu komera Imana ya Mungu umetoka asema mbele pigeni Mungu makofi amina. ijambo ry'Imana reka mbavuge Neno ya Mungu ni tuzajye wapi dukura tuwe ijambo tunakomaa. ry'Imana ni ugukura mu mwuka Neno ya Mungu ni kukomaa katika kiroho na ndani ya ijambo kimwili, ry'Imana ni ugukora ni ibyo kutenda ya kimwili tugakora na tunatenda na ya kiroho. ibyo bintu bibiri Vitu hivyo iyo ubikoze neza wakati tunatenda vizuri, Imana iravuze mu ijambo ryayo ngo nzabagomororera imigisha yo mu ijuru nta nubwo muzabona aho muyikwiza ariko nimutabikora lakini msipoitenda mnalaaniwa hiyo laana. uzarwaza abakozi batumeho Utagonjwa, uite wa kuombea hautapona. eske urizi Wanasema hivi ingoma yimye utawala uliopo ndiye wenyewe watu wote wanafuata. Utawala yenye imemiliki watu wote wanaifuata. iyo utayicheje Wakati usipoifuata inakuwa kivipi? y'ubwami bwiye Wakati utawala unamiliki bigenda na hawataufuatilia umwami abashaka iwe kandi abashaka amaturo iwe na tena anataka ikiranga umwami mu rugo rw'umwami yenye naonesha harangwa amarira ya ufalme ni hakuwe kwa mwami harangwa kurya no kunywa na kukunywa ni mu mwuka no mu mubiri hose ugasanga bimeze neza. None kubera iki hari abanyamwuka ariko ari ingumba mu byo kwizera? Ni tasa kwa imani. Ngiye kubabaza ikibazo. Natani waulize swali. Ubyaye umwana ukizaa mtoto agakura akagenda ikuri anakukomaa akazajya arya ukamugabura unamubakulia anakula akagira imyaka 10 anakuwa na miaka 20 30 sivyo ukazajya ubona ntari kumwumvira unaona kabisa hatembei hano akagera hariya anatoka hapa ararya akanwa anakunywa na anakula simuza mukabwiriza mnakuja mnahubiri Imana ntibagaburi Mungu hawapakulie muyihereze muna maana gani kwake? Muyihereze mnamupa nini? Imitima mioyo tuyihereze imitima tumpatie mioyo iyijyana ipeleke. Imana ishaka kurya Mungu anataka ale ishaka no gusangira na tena anataka kuchangia na wewe iragushaka wowe anatafuta wewe n'ibyawe na yako n'abana bawe watoto wako. ariko reka mbabwire ngoja niwaambie Imana ntiyabwiye Aburahamu ngo ntambira Isaka nitolee Isaka none yamutambye mu mwuka yamutambye mu mutoa kwa kiroho. Ijambo ry'Imana ni ukumva ugakora. Ndi muri Yakobo ibice 2:10. Yakobo sura 2 shairi ya 14. Basubiri Narudi hapo. Kumva Utasikia. ugeze kuri 25. Mbese bene data byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se ntagira mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage? Buno nukuwiteka tubereye maso. Ni juu Bwana anakesha kwa ajili yetu. Tukabona tunaona abantu batano kama watu watano bisabye inabidi yuko amen bazajya bafasha itakuwa wanasaidiwa na kanisa bakagaburirwa wanapakuliwa na kanisa. Eske
mwibaze namwe nanyi mujiulize, tutawapakulia wale watu tukabambika yale watu tunawafika na tena tunawakulisha na familia yao. Gisubizo byaboneka inaweza patikana, haipatikani. Bishobora gushika, inaweza katimilika. wani modoka imunyuze, unaona gari lapita, ana katika mikono na miguu, hana familia, hana watoto, hana chochote, na tena tunamlanda na hana wanasema ni sisi tutamwambia, tutamwambia wende usiwe kabisa, wewe na utamu na tena ustarehe vizuri, kwa mwishyurira tutamlipia ari imyaka y'ubuzima bwe kama ni miaka ya uhai wake. Biblia inasema ewa ndugu, ule mtu utamwambia akikosa mavazi ni ya mwili, ni ya mwili. Nisikizeni, neno la Mungu inasikika katika kimwili na kiroho. Akikosa mavazi tutamlipia, tutamuuzia mavazi, tunalipa mabiri kama miaka 5. Ndio tunatoa machache, itawezekana. Moja 10 na sadaka inakosekana mbele za Mungu. Tumekosa jinsi ya kununua kanisa kwa sababu ya uwezo kidogo. Wakati tunaona hakuna uwezo, watumishi, mnadhani Mungu ni wa watumishi tu peke yake? Mnadhani imani ya watumishi tu peke yake? Unaishi ndani ya nyumba, inalipiwa, unatweka, unakusanyika, unakugatea, unakusanyika. Ese wewe sio mwizi? Amen. Ni utari umujura, ikiwa wewe sio mwizi, simameni. Buri maze ririmbisha gira amaboko. Buri aimbishe, simame. Nipenda hata na sabara chochote Bwana kusudi nipende. Agira haguruka. Msimame. Biblia yasema hivi, nao wabigira atazaji wenyangaji utajua fasi urayamba utaiona na shobora no kujya kwa Asheru yata na utaenda kwa Asheru yamigisha iyo Imana yarabivuze. Imana yaravuze ngo kwa kumugenda bihigikira ku bantu wakati na yeye wewe ukazajya amafaranga ushobora no kuyafata, unaweza kuikamata, yatwara bikaba byinshi. Asheri yajya guhaha bakamuha discount, wanampatia discount, bakabigira kuri zero ya mafaranga wanapiga pesa yako, ajya kubona ukabona ni wagiye yeye mwenyewe. Imana ni igihugu ibigenda, Mungu akose jinsi ya ushobora no kuyafite unaweza kuwa ari ibihumbi waba ugiye kugura nk'ikintu cy'agataka inapotea, unakayitoragura ukayita muri turare. Ushobora kugura imodoka ejo bakayimanya, ukagura indi ejo bakayimanya, ukagura indi ejo bakayimanya, ukazajya uhora muri mwe. Nyamara impamvu ntayizi. sababu ni ipi? Biblia iravuze, Biblia yasema hivi, mwingerageresha munijaribu. Niba ushaka kugerageza Imana, Kama unataka kujaribu, babwire ibanga ryo gufatisha Imana. niwaambie siri ya Niba ushaka kuyifata neza, kama unataka kuikamata, yihereze, numva uvuge ati Imana naguhaye, Mungu nimekupa, urangize baadaye uyishyuze, ulipishe. we kuburana amahunde. Ufite abantu benshi baburana Kuna amahunde, watu wengi wanalipisha, uri gusaba Imana imigisha unaomba baraka, wayihaye. ulipa nini? Uri gusaba Imana imbaraga wayihaye. Na Mungu muomba nguvu, Uri gusaba Imana amavuta naomba Mungu mafuta, wayihaye. umemupa nini? Yihereze, Mpatie, hereza. Mana warabivuze,
ulisema nani nipe. Biblia inasema hivi. Ushaka uzafata hilo jambo ya. Kama hii neno aliyosema ugomba kuyitegera mu basi tutaitegea kwa yale aliyosema. Nilikupa nami nipatia. Kuko navuze ngo mubingeragere. Nijaribu. Ijambo ry'Imana ni ukumva kandi ugakora. Na kutenda. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki.